खुलुमबाय इनसाइडनि नायगिरि बयखौबो बरायबाय क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय साबकाटा आउटपस्टनि सिङाव खासियाबारि लामायाव हाग्रानि जिब सिखावै फालांगि खालामनाय सानै सुबुंखौ खायो। जाथायनि सायाव मिथिनानै मोननाय बादिब्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय साबकाटा आउटपस्टनि सिङाव नेशनेल क्राइम रिसार्च इन्टेलिजेन्स बुरेउनि नोजोर होखोमानानै सिग्रोमनायाव AA01DL 4957 नम्बरनि एल्ट' गारियाव थेखं जिबौजों लोगोसे सानै सुबुंखौ खानो हायो। हमजानाय सानै सुबुंनि मुंखौ जामाल मण्डल आरो हामिदुर रहमान होनना मिथिहोयो। गुबुन फारसेथिं नेशनेल क्राइम रिसार्च इन्टेलिजेन्स बुरेउनि सोद्रोमा कृजय नार्जारी आरो साबकाटा आउटपस्टनि आइसि शिवा प्रसाद कलिताया खौरां बिजोंनि गेजेरजों ओरैबायदि बुङो। এইটো আমি ইংগিত পাইছে আমাৰ NCRBI ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ পৰা এইটো চিজ কৰিছে আমাৰ দুজন মানুহ আছিল তাৰপিছত এই গাড়ী ওচৰতে আহিছে আমি মানে জায়গাটো কোনটো নাম কি খাচিয়াবাৰী কেইজন মানুহ ধৰিছে দুজন মানুহ কেকো সাপ ধৰিছে ধৰিছে তাৰপিছত এইটো কেকো সাপটো ক'ত লৈ গৈ আছিল তেওঁলোকে এইটোতো গাঁৱৰ পৰা লৈ আছে না ক'ৰ পৰা লৈ আছে এইটোতো আমি নাজানে মই আগৰ পৰা মানে ইংগিত পাই আছোঁ তো তাৰ কাৰণে আমি চিজ কৰা হ'ল আৰু চিজ কৰা পেলাই সাবকাটা আউটপোষ্টত আমি IC ছাৰ লগত মানে ইয়াতে জমা দিয়া হ'ল আৰু